The BTR government has started an agriculture-based economic journey through sericulture. The sericulture of those earlier days have started a new journey in the path of economy. BTR government has given all kinds of aid to the rural weavers. The government has tried their level best to transform the traditional sericulture into scientific modes. To help the pupa keepers, the department have offered food plants for the pupa and have also encouraged. With this, the government is efficient to offer helping hand to the keepers to produce the airy pupa and then to produce the golden thread from the cocoon with all scientific modes. In BTR, every beneficiary is being benefited from the schemes taken to develop sericulture by the department. এতিয়া মানে সরকারর সহায় করিয়া মানে লাভ হয়েছে ঘর পাইছে বাজারত বিক্রি করে এই যে ইয়াতে বাজার আছে কিলো মানে 400 টাকা অলপ অলপ কৰি আছিল স্যার এতিয়া মানে সরকাৰৰ পৰা সহায় পাই এটো বেছিকৈ কৰিছো মই প্ৰথমে অলপ কৰিছিলো তাৰ পিছত সেকেন্ডত অলপ বেছিকৈ কৰিছে আৰু যোৱা বছৰ একদম পুৰা কৰিছে এনে ফকটো আমি ওলাই বিক্ৰী কৰিছে তাৰ পৰাও মই 60000 মান পাইছে মই 2017 পৰা কৰি আছো ইটো কাৰণ এটো আমাৰ গৰিবৰ কাৰণে বিৰাট এটা লাভদায়ক একটা প্রোডাকশন হয় আমি এইটো পুহিলে কোনো ইনভেস্টৰ দৰকাৰ নাই আমি অকল ইনকাম পাও ইয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰো আমাৰ যিমান অসমৰ মহিলা বিলাক আছে এই প্ৰোডাকশনত জড়িত থাকিব লাগে সৰকাৰৰ পৰা আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আমাক বাগান বনাৰ কাৰণে বাগানৰো পইচা দিছে প্লান্টেশনৰ দিছে আমি ভাল বেনিফিট পাইনে আমি ঘৰ সংসাৰ চলাই আছো মই কিবা ইন্দি পোকা পালে তাৰ পিছত জিমা আৰু ওলাই মই বেচাং আৰু তাতে দে মই সাপ্লাই কৰে তাৰ পিছত ইটো দিয়া মই ইনকাম কৰিছে কিবা সরকার পৰা অনুদান পাইছে বস্তু পাইছে সব কিছু পাইছে Eri Muga path is now Boroland's main economic path. First the pupa, then the cocoon, and then the threads are being produced. From the thread, the clothes are being manufactured. This is a scientific mixture through a natural phenomena. Moreover, BTR government has even established a silk park. Under this project, or we can mention under one roof, the whole phenomena is being processed. The park is one roof for every process of cloth manufacturing. Along with this scheme, BTR government is also working on to build Northeast's largest spun mill to develop and to raise the bar of the sericulture department. This establishment is one of the greatest development of Boroland and BTR government. The Central Silk Board has encouraged the BTR government to enlarge the schemes taken for the development of sericulture. The schemes taken for the weavers are successful enough to write stories on it. The BTR government is successful in placing the sericulture in the second position in the world stage after China. Sericulture is now one of the most successful industries of Assam and Boroland. The BTR government has made history in developing sericulture to the top position in the world.